Boa noite, colega Sira. Media Portugal espera kata kalang dene mi hutu condição bedia saudável. Kita halu oração agradece pa lorong ida oin dia ka art na beita sim oin te tem que agradecer espera lorong awan si dia kilitang ida lorong oin ya. Ya life rena okara fuatena pa colega Sira. Kono ba youtuber Timor Leste, youtuber inisiador o youtuber pemula Timor Leste nebe hakarak hetan osan hela iha Timor mai be bele hetan osan lihusi YouTube. Botserane hane sang desafio sila ba itan udara na sound foi desenvolvido. Kono ba aproveita media sosial ho di hetan income rumah ne difícil ma ita sidoki dalam para atau asisu pa botserane. Agora governo intenta hela colega content creator sira Timor larang hela meeting Timor ne asoro da labara kona ho itene secretário estado comunicação social atau lor projeto meta ho YouTube TikTok sira mai Timor Leste meslatene agora resultado sira iha ya onang antes YouTube meta ho TikTok tamat Timor Leste Timoron barak hele Timor usa ona aplicação hirakne media hirakne mas durante a observação sidauk iha itu beladian sidauk iha kompreensão o bahasa Indonesia dan pemahaman ida kono ba o satu utiliza media hirakne balu iha na ba por exemplo iha Facebook pro balu na ba upload fale video konten ida ladung kredibel significa konten nebe tolok malu trata malu abuso malu ida na onain banghira antes meta o governo halo parceiro ho YouTube ho meta no TikTok botserna ita sebele kari kita halakon tia tambah idane sorti kari ka itene linguagem ne maka ladung kapta husi pusat meta ho pusat YouTube no pusat TikTok sirame be kari ser parte ne ba quando kapta kono itene linguagem ne be ita upload iha YouTube ou Facebook Pro ou TikTok edena onang sira bele fosan song ba itene media sosial refere itene sorti diak mane dalam rumah trata malu mais embulan konten sensitivo ne dalam rumah konten ne beta halo viola emane direito emane lifestyle Inggris dan lifestyle mana lifestyle dalam rumah balu upload video art cerna mis how noin idane ladung apar ho itania objetivo atau asesu o aproveita ba media sosial fere hauniang Facebook Pro ho sidok bele hatene tambah ni kriteria bara close ne ba sidok prensi mai be YouTube rasik how ya labarak mai be how hetang osang itu si YouTube na maski agora dadang how hela Timor hela meeting Timor lebih how bela hetang osan leu si YouTube tambah hetang ajuda husi hone kolega balun iha Indonesia ne ba how daftar ne
hau daftar ini mas hau halo ligação o kait fale ho kolega sirai Indonesia lili atambua Indonesia serane atu insya hau ne YouTube channel ini hetang monetization pois ya proses lobung ida ne beita beleliu proses serane hau halo ne tutorial nia hau upload ona hi hau ne channel ida ne luratu channel kolega sira bele cek ina ba hau explica ho tetung ho ne video completo nia step serane completo quando ita hakarak sisu YouTube babe realidade timor siok hetang legalização kusi YouTube prefere mebe ita bel hetang osan. Yang primeiro ita tem que ia programa YouTube nya ida kono ba YouTube partner ne nia função ne uinsa atu ita halo parceiro ba iha YouTube insya atu ita halo parceiro ba iha YouTube model parceiro ne model hanesang ita halo serviço hamutuk ho YouTube agora uinsa atu register ba iha ou sign in ba iha YouTube partner refere sign membro ba YouTube partner programa ida YouTube partner primeiro ita tem que iha email ida privado itaniang no iha email larang ne bane ita registro tem que registro número nação vizinho, por exemplo, na Indonésia. E na número de telefone vai ter ita usa nação Indonésia, nação itu troca ba Indonésia. Base fundamental mai dane. Pois ia ne ba ita loke fale, ia loke te Google Chrome, ita loke fale aplicação ou site ida naran YouTube Studio na ba ia menu hira kiris na ba ita por exemplo ita kari kuleser la comprende kuleser bele searching tuang kona ba tutorial ser be kulega indonesiano ser halo ya YouTube barbarak los ena ba ya butang ida ita klik ba ita ena ba iha menu ida kona ba atu registro ba iha YouTube partner yan. Tapi antes satu ba register YouTube partner ita daftar uruk itania YouTube biasa ita daftar dia ita komesa upload pokoknya konten nebe itu beldehan komik for motivação for educação for hanoring ba kulega sir por exemplo anesan ita halo reaction o ita halo konten ida kona ba exemplo ki kong ida hamos environment itu mau inserne ida bot simple song ne bela sai konten importante ia na ba ia título nebe bela atrai ema atu ne ema dada ema para atu nonton barak no subscribe agora regras atu tama YouTube partner ne iha tulu primeiro itu tem que standar ne iha bolehan penonton ne tem que 4.000 penonton ou jam tayang ne tem que 4.000 ne standar minimum si YouTube segundo itu tem que iha ona antes ita tu involve an iha YouTube partner ne itu tem que iha ona subscriber 1000 subscriber ida terceiro ita tem que agora ita primeiro halama kita
register ya YouTube partner. But fácil hela ya un tutorial completo. Ita register bla 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 bla. Pokoknya tolu ne hotuana. Agora processo turmai ita começa a cek ona itene channel video ne beta upload ne ita começa a cek iha YouTube studio kono kolesira hare lambang dolar US nebe matak ona. Ne significa itene ya oportunidade atau hetang osang ne iya ona. Quando dane hotona ita cek file itane Google AdSense hatama itane email ita register by iha Google YouTube partner ne ita hatama idane iya neba iha beranda Google AdSense ne ita neba iha option rua verifikasi identidade no verifikasi alamat. Depois ia neba verifikasi alamat ne verifikasi identitas ne ita tengki nomor nebe ohing ita uzaho di daftar itene email nomor Indonesia ne ita tengki buka nomor ne nia na empara nia tengki hasai foto nia KTP o inkotuk ne mes KTP ne tengki mos inkotuk ne terus ita klik ya verifikasi identitas ya neba si usu KTP parte oing no parte kotuk kon hatama foto KTP dane ita klik OK orsida mosi beranda Google AdSense ne nia hakerek iha parte verifikasi identitas ne kono hakerek selesai ona ne significa itene KTP kolega ne KTP ne be ita kirim bane asita ona. Agora ita bafale proses ida paling naruk ne ita bafale iha verifikasi alamat. Verifikasi alamat ne quando ita klik ya ba nia husu pin o kode password husi Google AdSense nian. Quando atau Google AdSense quando kirim pin refere tengki baze baitane alamat ne be ita orsida ense iha verifikasi alamat ne. Depois ita labele naran tahu alamat KTP da ita kirim ba ona iha verifikasi identitas ita kirim tur alamat ne be iha KTP ne ba. Ita hakerek tur alamat ne be iha KTP ne ba per tempo tone tempo Google AdSense bela kirim nia ni surat ida ne be iha larang ne hakerek itene pin o kode AdSense. Hau niang fundadong hau kirim primero iha neba sirah kerek dian heinto fulan ida. Heinto fulan ida hau pasin si hein fulan ida hau começa request ba dala ruanian hau começa husu vale ina ba ita husu to dalahat quando dalahat mak la sida kirim nemos ya manera selo para ita resolve tanpa laho kodemos ita bela verifikasi tane alamat nemos ya cara tene hau começa husu badala daruak nian começa bisik samana tolo hau hein hau trokate kolega ni alamat ne hau hare momos hare tutir KTP ne kere kompleto kere se KTP larane ko haker kompleto ho kolega ne ni nomor WhatsApp mo sau tahu to luite semana tolo kolega refer kirim tona Google AdSense kala kirim ona kode bana ba surat ne bana ba to nia loket dia Google AdSense ni surat ne kirim tena kode dan mong kode tamona tentang hau NC verifikasi alamat langsung konta detigret nia langsung mudah ba iha selesai entong komesene iha harapan ona iha esperança ona kata osan ne iha ona agora un seita tu servisu
servisu laos ita ba halo tos lah ita aku servisu halo konten para kono ema hare barak tenosamos la autoridade depois bacerne hotu ena ba orsida ia ne husona itenia account or rekening verifikasi rekening web sound da fale ya Google AdSense larane ne husu itenia verifikasi rekening então momentin ba hau usa rekening kolega ida oin hau usa ne nomor ne KTP ho di registro ba YouTube partner ne atau ne rekening ne no narang kompleto rekening unita yang tu rekening ursida na ba sira for sound ita tingki lorong tolu ne larni ita tingki upload heladet ursida saldo percobaan osan percobaan ebe Google kirim ba ihe itene rekening ne di bawah 250.000 dolar karik $2.50 o $25 haula dong haten tambah rupiah ne uluk mita haten bisa gua ita halua utona quando lorong tolo haru ketine kolega da uhin ta taune rekening ne ba cek iha mutasi bank ini ba mutasi bank rekening ini ba quando Google kirim saldo percobaan di bawah 250.000 ita ense iha kotak idehan iha Google AdSense laran depois ita verifikasi komisiane ita hendet upload to fulang ida sana ita cek itene saldo hira maktama ita tinggal badada det dan ma kau karak atau bakulisir lali kalakon esperanza maski ita sidok hetan reconhecimento si YouTube mas YouTube Facebook atau TikTok mas kundo ita inisiatif ita bela buka dalam parhetang usan dan ma kau karak hati te bakulisir i adeus